Halo teman-teman, kita kembali berpetualang lagi nih teman-teman nih. Kita kembali berpetualang mencari ondel-ondel, Upin Ipin, Pop It, Tayo, boneka Squid Game, SpongeBob, Ultraman, dan lain-lain teman-teman. Oke, wow, coba kita lihat pemandangannya dulu ya teman-teman ya. Wow, ini pohon pisang, ada pohon apa aja nih. Wow, ada pohon seri teman-teman. Wow, ini pohon tempe ini teman-teman ini. Wow, oke. Sekarang kita mulai mencari yuk teman-teman yuk. Kira-kira ada apa ya di hutan ini teman-teman? Coba kita lihat teman-teman yuk. Wow, ada boneka Squid Game. Ada boneka Squid Game. Wow, ini boneka Squid Game ini nih sepertinya nih teman-teman ini. Wow, rambutnya udah somplak nih teman-teman ini. Wow, oke, kita selamatkan si Squid Game-nya di sini ya teman-teman ya. Wah, sepertinya Squid Game-nya lagi sedih teman-teman. Oke, sekarang kita mulai cari lagi. Wow, ada boneka Oktapus. Boneka Oktapus. Oke, kita dapat Squid Game dan boneka Oktapus. Oke, kita kembali lagi. Wow, ada SpongeBob. Ada SpongeBob teman-teman. Wow, oke. Ada boneka SpongeBob. Wow, keren nih teman-teman ini, mantul. Oke, coba kita cari lagi ya. Wow, ada Pop It. Ada Pop It bebek teman-teman. Wow, Pop It bebek. Wow, 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 wow. Oke, kita sudah dapat banyak sekali teman-teman ya. Wow, coba kita lihat di sini. Wow, ada penjaga Squid Game. Ada penjaga Squid Game teman-teman. Wow. Oke, kita dapat menjaga Squid Game, Pop It, SpongeBob, boneka Oktapus, boneka Squid Game. Wow, tinggal kita cari si Upin dan Ipin nih teman-teman ini. Coba kita cari yuk teman-teman yuk. Kira-kira si Ipin dan Ipin di mana nih? Wow, ini kepala ondel-ondel teman-teman. Wow, kepala ondel-ondel. Wow, wow, wow. Oke, sekarang kita cari lagi, kita cari lagi ya. Di mana mereka berada ya? Wow, wow, wow. Ternyata di sini teman-teman nih. Si Ipin mau olahraga teman-teman ini. Dia sudah pakai celana pendek. Wow, mau olahraga. Apa mau kemana dia ya teman-teman ya? Wow. Oke, kita taruh di sini saja dulu ya teman-teman ya. Wow, keren nih teman-teman ini, mantul. Wow. Oke, teman-teman, kita sudahi saja ya pertualangan kita hari ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.